danas šta se dešava? Da nisam uvijek samo ja pa Bog na intro. Aha, ok, Bog, danas smo na Krškom, na Raceland Krško, u Krškom, u Pesiju, točnije. A Pesije se to zove? Kaj nije Pesije? A Pesije, je Pesije. I na treningu smo od DDK, Dream Dreams Club, i jako puno vozača je, jako puno auta, neki su došli rekreativno, neki su došli malo, ajmo reći, ja sam došao isprobati auto. Da, 21 auta je. 21 auto, da. 23 ili 4 vozača, pošto neki dijele aute. Na stazi imamo gume i čunjeve svugdje. Imali smo i loptu, sad se matkali, pogodimo zadnjim krajem. Da, tako da smo već napravili nešto štete na auti. Drži ročno, če bo šel avto. Spet se bo namotalo. Ne, pride men čez, ker mi je skeči tam, ko voda gre čez, naredim preveliko korekcijo, pa sem se zdaj skoraj poslal na travo. Jaz pa tudi ne vem sploh, kaj bi se pelo tam čez, ker ne moreš pa narediti po takih bok naprej. To ti je dober challenge. Ja, ne, sam ne razdaljo, no. Ajde, bom tam naredil razdaljo, do onega vogala ti pa sledim blizu. Še prišel v flow tega mojega styla, velikega flika na initiationu, pa to švigaš. A so fularili? Ja. So, svit pa je na dva druge solili.
žici, jaz grem cool down box. Daj neki komentar. Dobar dan, kako ne komentiram? Ne vem, zakaj si tukaj sploh. Kaj je cilj današnjega treninga? Da se sit time. Čakaj, tule piše, da je sit time. Bravo, dobro. Ja. Kako tebi radi turbo? Ima jako turbo rupu, pogotovo na ovom 2.93 dipu se osjeti jako. Bilo bi bolje da stavio 4.10 i vozio treću. Sve u svemu, meni je dobro, sad se moram naviknuti na auto. Pregripan je auto za tu snagu koju guram, a to je između 300 i 350 konja, ovisno o vremenu. Da, resno ti ima full gripa, pa da vidimo tam ima Borna za reći o tome. Hajde, komentiraj. Okej, znači prvo, jedva čekam RX-7. Znači ono jedva čekam RX-7. Znači ja nisam imao pojma da ima samo tipa 300 konja. Okej. Mislim, to se ne može usporediti jedno s drugim. Ne, isto, Znači ono, nema šanse. ne može se usporediti, da, tvoj auto se puno bolje vozi. Ne, on se puno bolje vozi, ali se ne može usporediti koliko on naglo dobije to snage. Kužiš što, recimo kad tebi auto od 400-500 konja turbo, ako je nagripan ispred tebe za spula, ti ga ne možeš loviti s mojim autom. Ono, to je nemoguće. To osjetiš na njemu koji ima 300 konja turbo. Valjda, kad nije u boostu nema ništa konja. Nema ništa, a kad ih dobije, jebote, on ih dobije ono punih 300. A ona ne, ona jednostavno ne može to, Ona je linearna. Ona je linearna i onda kad ti hoćeš da ona razvije okretaj, ona ne može tako razviti okretaj jer nema šta da bi ju nabustalo da ona razvije okretaj. Da ti čekaš dok ona razvije okretaj, a on je već do tada otišao. Dip mu je predug, ono ja ga baš ga vozim ono all in, još ima ove ekstreme iza. Ok, da staviš neku zimsku gumu, onda je piece of cake. I dobro ima još par stvari koje bi ja promijenio prema svom guštu. Ali taj turbo je fora, ej. Fora je. Ima karaktera. Ima karakter, stvarno je fora. Moraš ići sa turbo. Moram ići probat voz. Okej, odi sa mnom i onda odi probaj ti. Nemaš guma više. Šta? Pa ima za krug jedan. Ej! Fora je, stvarno je fora. Evo, povedi. Ne turbo usporedba naspram ovoga. Nego turbo usporedba naspram mog, kužiš. To je tu negdje, mislim, to je turbo jači nego moj setup. Ovo je 600 konja atmosfere. Ja, 585. Tako da to... Avoni nosilec, ko je tam ko Šterligov, se nikoli ne kupne z nogo, ne, je dovolj nizko. Ne, dosta je gore, da. Zdaj, ko imamo minuto, daj pokomentirati današnji trening. Super, je. Samo da ni tako vroče. Ja, vroče. Pa čakaj. Kdo ima še 3 briefinge na trening? V bistvu nihče, niti dvodnevni eventi, ne. Tako da gremo na briefing, numer 3. Dobro, pa sam preskočio prvi. Zakaj so briefingi? Niko ne zna. Bomo videli. Škola se je počasi spet odprla, s tem, da bo on spremljal poleg našega štarterja, če boste šli ven, vas bo dal ven na hlajene. Tako simpel je to. Ne zasebnega nobene zamere, ja bi ga moramo upoštevati tudi lastnika staze, to je njegova briga. Ne bom nobenemu srov po glavi, če letite ven, ja bi ga se zgodi, tudi jaz sem že še parkrat tam verjetno. Se gremo malo hladiti, če se pa ponavlja pa res agresivna vožnja, da se pač jebe mater, po domače povedano, po prepovedu vožnja. I'm a regular success story, minus the diamond and baguette glory that I let pour me, so I kept it off me. Hard-headed, stubborn, I won't learn. If I do it, best believe it'll be on my own terms. Listen, born sinner / born winner, either that's how it seems. I'm somewhere in between. I'm a popular stranger, I'm nobody famous. I'm a famous nobody. Still a whole stop me, quit so rocky. I come across so cocky, conceited when really I've conceded and really they believe it. My comfort zone is uncomfortable. Tracing it'll come from home. I'm not alone. I pop pills to escape just cause I feel that my reality is not real. I get emotional, big on passion. Smart, so when I'm wrong, I get big on ration. Bottle up my attitude, sell it to the public. I be a millionaire cause America loves it. Media, please. Let's hear it for America's sweet.
Record labels told me a star they would mold me. My independent fans just turned their backs on me. Unholy, the devil's game. You gotta play it to attain a certain level of fame. I played it, but not for the adoration. I wanted my record to be added to the station. Now they saying that I ain't got a radio hit. Cause I won't scream and yell the same bullshit. But Moscow presents the end of Šiti! Brutalno, ovo je bila najbolja do sad vožnja. Da, najbolja. Najbolji proximity, najbolja vožnja. A ti si u treti? Oh, gee, man. Pre dobro, ej. Jebote, baš si komitao na inicijaciji na njega, Bog. Pa jebote, usporio se. On se usporio, nisam ja baš... Tu je bio jebote. Pa da. Znaš šta je stvar, ja kad vozim meni to ne izgleda blizu, ali kad se ja su vozač sve mi je blizu. Da, mislim nije bilo baš na granici blizu. Ma... Čaki! To si ti zjebo! Ajde, odi za njim, čekaj, ajde. They scared cause the industry sells us in the free fall. They saying kids ain't buying records no more. These rappers ain't making real records no more. Fans check scans now, nobody stands out. $1 billion corporations standing with their hands out. Wait for money, these stimulating dummies just laugh as another dream runs away from me. They wait for money, these motherfucking dummies laugh as my only dream runs away from me. Teško reći kakav je moj chase game. Ne znam, znaš šta je stvar? Uvijek mi je drugačija perspektiva sad biti u autu s tobom, gledat chase. Onda biti vani, gledat chase debelog recimo. Sve se full brzo dešava. Da, onda biti vozač pa gledat svoj chase. Znaš, i onda su mi to 3 krive procjene. Ja s prvi! Martin drugi, ti treti! Makni mu stožec samo. I onda mi je tu full teško reći kuži kakav je chase. Jebote! Bolje bilo izbeći tu nego... Da, definitivno. Ovo je bilo proper izletavanje. Dobro. Jebote. To je recimo to ko moram naviknut na ovo. Da. Okej, mislim, imaš snimljen. Barem to. Dobar ti moj! Sike smake! Daj ne stari! Ja ću reći kad. Može. Još! Jebeno! Brutala, ej! Trebali bi smisliti driftanje u tandemu, ali Ovakav tandem. top shit, ej!
kočnica, tlačilo, onda samo procijeni malo, još malo ili ne još malo. Možeš proći samo desno i bok. Samo toliko da znaš da možeš proći. Ej, suradnja brutala, brutala. Borna je probao ta setup u autu i pošto je toliko tvrd volan da se ne osjeća dobro sa puštanjem volana, sam mu ja vukao ručno i ispalo je odlično. Najjači spoj ikada. Trebali bi napraviti drift natjecanje gdje jedan suvozač povlači ručno, a ovaj vozi. A uglavnom šajba kaput. Ales kaput. Ideš lid? Da. Kad nas šalje, evo. American sweetheart, I wear my heart sleeve for Britney Spears, baby in car seat. Maybe my peers think it's a far reach, but when I got fame, the same people claim that changing the heartbeat. Though Patrick Star, would you please tell these paparazzis to only flash me once? I speed off, leaving tire spots. I burn rubber like fire crutch. Now I'm getting cornered by TMZ. They throwing shots at DMC with big wins. I gotta grow thick skin, impale me then. You find my face up on the Daily 10. I should stop like the octagon, sign my privacy away for your viewing pleasure like Optima. Down said what? Hut hike, media blitz. Let's go. Tam smo ga malo pipnuli jer sam očekivao da će otvarat kut. Ima 285. Svizo! Daj, prosim, naj nekdo od onih dveh avtomigecov pokliče domna pa naj vzgejo vodo še za 10 minut. Ker nam voda potroji življenjsko dobo, ko boš veš. Poslije naju, ko boš ko lahko. Mi snima? Da. Pravda je pumpa crkala. Ma... Nam je brutala, Da? Inicijacija ovako, ove tranzicije, malo sam smanjio put, nisi tamo malo ono brzo napravio tranziciju, se malo smanjio put tak tu. I ovdje ovaj brzi isto, Ajde, oprezno sad bez greška u lidu. može. Htio sam samo kazati da su nas malo prebrzo terali sa staze, nekih 20 minuti, pola sata, to se mi ne sviđa baš, ali dobro je bilo probat novo to štart cilj ravnino, bez jumpova, bez rupa, gdje možeš za razliku od prije nabrati dovoljno brzine, napraviti dovoljno veliku brzinu za inicijaciju. Početak sam snimao s Kamijem, sad kraj sa tobom, pa da se bacim u to balkanski pričak. A, u Balkan, aha. Balkaniše, ja. Balkaniše, da. Ja, bite. Ja snimam da se auti vidio. To, da. Uglavnom, evo, završavamo trening na Racelandu, dosta uspješno. Naši auti skoro pa potpuno bez kvarova, no moj, osim toga da svake toliko gubim bunker i strašni pranik.
A ti si imao neke male probleme. Ja, sehr gut fahren, sehr gut Wetter, full gas, ja. Inače, cijeli dan sunjera, 35 stupnjeva u senu. Da. Ono, Full toplo, uglavnom E34 izdržala sve. Zadnji krug treninga su nam od 4 priženjere na zadnjem lijevom kotaču gdje nam je pukla bila jedna na grobniku. Sad su nam pukle još dve, ali auto je dalje na kotačima tako da je odradila cijeli trening. Još jedna vožnja. S time da zašto se to dogodilo, zato smo nagripali auto sa 285 gumama i ovaj auto jadan ovako dobije 10 clutch kickova samo u jednom zavoju da bi jedva neko mogao pratiti Erika. nema samo malo tremeca. Very nice. Very. Da. O da, super taktika. Druga desna! Ajde polako naprijed. Kućna. To je to. Prva. Dobar je. Ajde, nemoj se ljutit, aj. Ide. O, prvi ti je. Čekaj, drži ručnu jebem. A drži mi kočnu jer Ne znam, uglavnom definitivno to što mi radimo, ne možeš imati bolji trening auto, ne doslovno, i čak auto koji može konkurirati na natjecanju, ali ako hoćeš biti prvi, gdje bi ga? Šta je bi ga? JZ, LT ili LS. 3 varijante i to je to. Ok, S54 Turbo, ali to je toliko rijetka varijanta, kući skupa varijanta da jednostavno preskupa varijanta za eksperimentirati. Ej, Bolje after 2 hours. Zaključak videa. A mi možemo o ovome još 10 hours. Ok, onda će pisat after 10 hours. Zaključak videa je da su ovo dva najbolja auta na Balkanu. Iz Ajde. jednog jedinog razloga, a taj Ajde. je što ni jedan drugi auto u zadnjih godinu i pol dana nije odradio toliko evenata kako ova dva da i dalje radi i da samo stisneš start stop tipku i voziš se. Ok. Ni jedan. Mislim, to nije nikakav flex ni ništa, nego to je samo čista matematika. Jer ova dva auta dođu na svaki event, dođu na brdo, dođu na poligon, dođu na trening, gorivo, start stop, vozi. Ugasi, natjecanje, start stop, vozi. To je to, ništa drugo. I to možeš... Znači ovaj auto je u godinu i pol dana promijenio... Dođi! Ovaj auto, E34 u godinu i pol dana promijenila jednu poluosovinu. Jednu. I dva harddisk globa kad smo stavljali polovne hardijeve koji su već izjebani. Rari promijenio 95 hardijevi iz globova, uopće ga nemojte mu vjerovat ništa. Dva. Svaki video koji gledam, Rar spominje hardisk globova. Jer mu je Hardy osigurat za cijeli pogon auta, ne? Da, ja kojiš nemam pare, onda stavim polovan hardi. To Meni ti je pali super vozi. njegov video kao servis na drift autu i onda promijenio ulje. Pa da. I to je to. Pa Mislim, da. nije to, neke si još radi, ali video traje... Ti si mislio da je video scam, a? Da, ne, to, kaj se treba delat na drift autu i promijeni ulje. I ide se vozi dalje. Sigurno te, I ja i dalje napravim M52 turbo. Samo malo, ovo je za Adrija. Ajde. Kupo moj kardan jer nosi tvoju majicu. To je istina, to je potencijalno i... Ej,